Inu Dhonsing Timung di Pualong Gido, di Assam Bahumukhi Samabai Samiti, Private Bank a branching pusi, Bang along, Vorengang Hoi ng Pipo po amen pen, Kiduk dat bang paro kitom sose, Karbiara tumapan, Pamang Husi, lak tangka chong 3.0 lo. Kiduk dat ara tumapan Vorengang Hoi amen pen, tangka chu endet pen, Vorengang Hoi kipi tek tepo alam ki kiklang ajok. Di Pualong laso abeng asai hemta ing hapon cheklo. Laso lam kelong tangka kacupi donve katum pen pai ni paing kora troxiani di Assam Bahumukhi Samabai Samidi Limited di Phu branch asai hemalong kacesong asai dengpon. Inod bang hini atum tangka cupi don det pen Vorengang Hoi sitami cuklem don bom longlong. Bonta achiklo cheklo par det apita abai nong bangki long le det lo. Non bangki beng asai hemta inkir thu det lo. Plus tangka bang nang citu thu vek nang pupusi tangka pi don vek atum pen ningje pon. Nili tum ke hasut ke poan ke chitarde pa be manili ko mama ke chhang thek la tum banglong lo ke chhang thek the tum han ke la kusi ra ta phan tangka ki joy sir runga le ro re ka re lo la ke non sa lam ke long lo adak 3000 above sosia moni do se lahai tum han ke alang li tum chipi vek nang ji dong sa alang tum pe nang si ke bor nang ke bor ipi pon na ve alang chipulo Dhonsing timong bang polo nili long ke la so tangka ke jorhat sini ke head office submit dam elopo sitame alang li tum hala dak me sita nang chi ulai nang po la so tangka ke nili tum gi puja se met ke lalu nili tum ke tangka chi long nang po la pe la da ka bang ke claim dun delo Kiduk dat araratum bangalong tangka churam chot la pen mane ke long le phelang chi jorsi tangka chupi don lo bonta non benga sai hemta inkir thu etlo la si tangka bang nang chipi thu vek nang chi la pen la solam ke long kacherap dun dibyadhar phukon la pen Dhonsing timung atuma phan neb ingnang se arona pen ing sai vek nang chi tangka ka chupi dun atum sodak pen pachini pon Guwahati la do Guwahati chimatu jo dipu wang che diputa nang cheklang he inul bak dam lopote ke thek long te ke kat lo ta la sila puson ke klema chok che Dhonsing timung ta mante raju teron stame la kiduk ke la akhi ke chongsi batung ke akaya long ke mesak silo apente la tumhan ke justice pi vekning la pente arrest vekning la tum kubdak bangko anma khi nang chongsi bang pharo thoma a poisa kirek pon abang phu tumhan ke arrest vekning lake Lapela soputha kang saikilong ji aphan Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanglapen Karbianglong DC atumalong anta lampali etlopusi pachini pontu tangka pidun lo laso abeng along Assam Bahumukhi Samabai Samiti Limited along nili tumphan salary nang PG mosimi gobda mote salary long ji pomen pen si tangka nang chu en lo lapen share nili tum pidun tang lo nili bang 60000 pidun lo asinon la bang ke nili tuma chalong vek nang ko News Report, Karbianglong Live.